Mai ka kwai na ta wi khaliu maling mai YouTube channel pek chun rei na ila mai chun riu da rei. Asai na nu bu da rik chui na kathum kum sing nei na chui na charuk. The Gun Few Mail to Manglong local newspaper king in Sam na ko. Infal February da rik chui na kanai. Thandon constituency BJP MLA Valchigin Valte Rekan di panti tatkan me kau Manipur state kau sang nei thum sang si mai ti mix su kang Manipur government re sa indao pat kan the MLA Balte dai Saturday nung Medanta Hospital Gurugram Kaurui Razau Kaitat ngam mak nama kan chongi state kapum sang si melian meeting mi kathum khau hai government building goi khau national flag sai thau lo pani kumna meeting mi kathum khau hai official entertainment program nun tat kai ma khang ti thai kan the mi da khau Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh Roi Saturday nung tai Delhi gutna Medanta Hospital Gurugram thang Kai tang na in kham mai cha khuang tai lia lo kan nei Manipur Chief Minister de remark kan mai BJP MLA Valjagin Valte ta cha khuang su mai suna thai me pum dang khau right na ding kanak lo na mun kat lo kan nei khani Valte kai ke khut mai nun khau condolences lat sa lo kan nei kum na Delhi khau bang mai jomi community khani kai khut mai nun le tu na kalum kariu mai gan khau tai CM re kadam la in sam lo kan nei Thanlong constituency the represent sumai Jomi tribal legislator dai kating kum rik saru nga kha tang na ma kan tongi mi tai me kum singnai na chui na kathum khau patkan mai chai kuki lat lu khau re mob re in falls Nagamapal area khau attack sukan metang razau gaidan ngam mak na ma kan chonge tingkum kanai daw razau gong kan me khau MLA Valte tai in thai kum April bu khau tai Churachandpur mata khat gong laudat kani tiki kagan siran Thaudat kan me khau February tarik chanai nung tai Delhi thang gudat kan chonge Valte tai kum singnai na rut na kanai khau tai Congress ticket khau re vote kurai kan chonge kum na kum singnai na rut na chanai khau tai BJP don ticket khau kudat kan chonge kum na kum singnai na chui na kanai khau tai katong assembly seat tai kaloi na kudat kan chonge MLA Valchagin Valte ma kan me khau Mizoram Chief Minister Laldu Homar Rini condolence ti Rongmei kane Infal February tarik chui na kanai CM Yomnam Khemchan Duang Ministry High Expansion Gwangni mai naidak lung khau tat kai bam nu the tu na lum nu mai cham ri ti thai kan the kumna Chief Minister Khemchan New Delhi gudbam mai lung khau Union Home Minister Amit Shah ta ka kai National Capital Delhi khau ariu kan the February tarik padai nung tai Khemchan ta Manipur Chief Minister khau sworn in ceremony silau kan chongi Deputy Chief Minister kanai naga khani Kuki community khau re khat kada lau kan chongi kumna cabinet minister kanai ni kada lo kan jonge Manipur jongrik churuk member assembly khotai ru na kanai minister nai pani mi lung khotai ministers chanai vacant khawlo ba me lumnu mai cham thelai na cabinet expansion hai chief minister state capital infal gongdat megan khau tat kai bam nu we kumna khemchan tai chang nei thum lung khau infal han gongdat bongi tuna sakane Tamanglong February 3 na kanai Holy Kingdom School Tamanglong Vocational Education Hiding kum kanai thang tai handicraft sabon kasiap mai detergent powder giu tuzang mai puat khani puan rai hui mai thiak hai training skill tibam jongi kumna vocational lam thai inbu khang February 3 na khat Saturday nung students rina community service tanduan hai su in than thik mai suna rigolong council gui gai long khani Greenland area khautan pat kane kani re community service suba mi hai students lungning khau in than thik mai hai new tong right te tu mai dinai khangi kumlana man sai nun goi rini su in than in thik mai hai ka thau dingi tu mai thai khange student nun re su in than thik mai jong ambassador suni tu mai lading la kani su in than thik mai hai example suna students nun re lunglian kan diu khang principal re ka tiu lau kani aniu taung hai ka tum na dai thau bam the kum na citizens kan students ka goi re aniu dang nai bam mai pot ka goi da kadan lau khang inbu na principal re sa kane Tamanglong February tarik chui na kanai Zilengrong Evangelistic Fellowship Women Department re lang mai pongu tang mai Christian Women Practicum hai February tarik chui na khat le chui na kanai khau tang Baptist Church Tamanglong khau tat kai kan the kamung khau tai Dr. Akumla Longkumar Nagaland khani Dr. Lungsa Liu Pa mai chairperson Garrison Church Mantri Pukri Infal re resource person Sulauna Anchor in Christ mai ladun bang khau topic azu hai kasiam patlana Dillaw kane Dr. Akumla re ting chung khau Emmanuel khani lau thuan TBC khau ni rakai kulau kane kamung khatai town churches khau ba mai puinun azu re kwang na kadam la lau kane churches nun roi choir suna lu swa lau kane
ตะแมงล้องติ้งไนลวนนานูบูตะริกจุยนะกระทุมกุมสิงในจุยนะจรุกเล่าชวนกะลานจิงสินในนายจิงบังติงปุกอินทันเนนานูบูตะริกจุยนะปะไดกุมสิงในจุยนะจรุกเล่าชวนกะลานจิงสินในนายจิงบังติงปุกอินทันเน